Seko Andi Lutfi Yasin, Poler YSD Impres 1279 Congko, Kecamatan Barem. Osong Pakana Ngalembai Totrandas Muhammad Salim Rilontara Toy. Lenggo sai lopi masalah tampil naya naola naya naletei tahu si tengah iya bela iya muasegi lomo-lomo, muasegi belo-belo, welua sampo kinun. Mati pirik tengah padang, nariat tawewean, nariat tili-tiliangan. Iya bela, iya pakana. Lakal lolo, magimu onro, agadek gamu isengi makedai. Pitu anadara ma baju eja, tanya kau, ripamba sareng. Leseko keloe ritengana jekange natoleang au gajang labata masola sola 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 mate masola sola mate labini mate masola solai. Demi segi siang, iya nae, lain-lain na makan nae, panipina tepe ede, alin-alin na besie, aculian na bilurue, asangiran na kawelange. Soro-soro ki bela. Idi siaman luru. Idi apa sih mau pe?